Ikaze mu makuru yacu aho tugiye kureba amakuru arimo avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ubu uyu munsi rero ahangaha turi ni ku Ibano TV, ariko by'umwihariko munyemerere twanzikire mu makuru yo mu karere, ariko uyu munsi hari amakuru meza kandi menshi atandukanye, ariko munyemerere tubanze turebe ese koko SADC yaba yatangiye gucyura ingabo zayo ziri mu butumwa bw'amahoro muri DRC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese koko izi ngabo zatashye? Aha rero unyemerere tubane 5 kuri 5 ducukumbure aya makuru, tuyasesengure, hanyuma turebe n'ibirimo bivugwa niba ari byo koko. Nk'uko rero tugenda tubikomora mu binyamakuru bigiye bitandukanye, urebeye kuri Mama Urwa Gasabo TV, urebye mu bindi binyamakuru bigiye bitandukanye byagiye birimo binyuzaho amashusho aho ingabo za SADC zatashye. Izi ngabo zari ziri mu butumwa bw'amahoro cyangwa se zaje kurwanya umutwe wa M23 kugira ngo zigarurire abakongomani umutekano, ariko uko byagenze turaje tubirebe mu kanya. Izi ngabo rero faze yazo ya mbere uyu munsi zatashye. Izi ngabo zitashye ari zingahe? Hamaze gutaha, imibare irimo iragenda igaragara mu binyamakuru, ni abasirikare 742. Abasirikare 742 ubu rero bakaba bagiye kwerekezwa mu bihugu byabo baturutsemo baje kurwanya umutwe wa M22. Hanyuma nk'uko bisanzwe rero unyemerere mbere y'uko tureba aya mashusho ngo usubize inyuma nkwibutse uburyo ki izi ngabo zisanze Igoma zirimo zinginga umutwe wa M23 kugira ngo babaho uburenganzira bwo gutaha. Byagenze gute? Niki cyabaye kugira ngo uyu mutwe wisange uri mu maboko ya M23? Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho yarwanye n'umutwe wa M23 aho wari wuburiye intwaro urimo urwanirira uburenganzira bw'abakongomani bari baravukijwe amahirwe yo kubaho, yo kwishyira ukizana. Hanyuma haje kubaho rero intambara ikomeye, ariko ingabo za FARDC zihanganye n'uyu mutwe wa M23 ntibyakunda, uyu mutwe ubarusha imbaraga. Habaho rero gahunda yo kwitabaza imitwe yitwaje intwaro, dore ko n'uyu mutwe wa M23 wari umwe muri iyo ngiyo, kugira ngo biyunge kuri leta babashe guhashya uyu mutwe wa M23 ko wari ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga nyinshi, wari ukomeje kugenda ugaragaza ibigwi, wari ukomeje kugenda urimo wigarurira uduce tugiye dutandukanye. Hanyuma nyuma yaho rero aho iyi mitwe irimo abawazarendo, irimo imitwe myinshi ikorera kuri buriya butaka, irimo abamayimayi, Nyatura n'abandi, nayo iraza irwanya umutwe wa M23, nakita bene wabo birabananira. Bibananiye rero habayeho kwitabaza ingabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi nazo ziraza zifatanya na FARDC, zifatanya n'abazarendo ndetse na mayimayi, barwanya umutwe wa M23 birabananira. Bibananiye rero Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi yubura amaso areba mu bacancuro. Twabonye abacancuro ba Romania bacishijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda berekezwa mu bihugu byabo bitandukanye, ariko by'umwihariko harimo abacancuro benshi ba Romania. Aha rero twabonye Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi yitabaza abacancuro kugira ngo baze kumufasha kurwanya uyu mutwe wa M23, ngo nabo bakandeho birabananira. Bibananiye rero Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yerekeza amaso muri SADC, kuko SADC yari igiye kongera kwandika andi mateka, yari igiye kongera kwandika amateka ya kabiri, kuko na mbere uyu mutwe wa M23 wari warigeze usenywa na SADC. SADC rero mu kuza kurwanya uyu mutwe wa M23 muri morale nyinshi ndetse na strategy nyinshi, waruhukiye mu mujyi wa Goma. Ugeze mu mujyi wa Goma rero habayeho niho hapangiwe operation zigiye zitandukanye zo kurwanya uyu mutwe wa M23, ariko ibyabo abazanye ntibyakunda, ahubwo bisanze umujyi wa Goma wafashwe, bisanze bari mu maboko
ya M23 mu ntambara ikomeye yahuje Sadek iri kumwe n'abacancuro, iri kumwe n'abarundi, iri kumwe n'abazarendo, iri kumwe na FARDC, iri kumwe na FDLR mu mujyi wa Goma, bahanganye n'umutwe umwe wa M23 biza kurangira, ariko umutwe wa M23 iyo mitwe yose cyangwa se izo ngabo zose zurushijwe imbaraga n'umutwe wa M23. Bakibaza ngo ese M23 n'abasirikare bwoko ki bakoresheje izi strategy kugira ngo babashe kurwanya izi ngabo zari zifite ibikoresho kabuhariwe, bari bafite ibikoresho bidasanzwe, bari bafite ibikoresho bikomeye, ariko bikanga umutwe wa M23 ubafatanye Goma. Nyuma yaho umutwe wa M23 wigaruriye Goma, Sadek yasigaye imeze nk'ururimi mu menyo, ifungiranirwa mu kigo aho itari ifite kwinyagambura. Hagiye rero habaho ibiganiro byagiye bihuza impande zitandukanye, zirimo abagaba b'ingabo, zirimo abayobozi, zirimo ba perezida bo mu turere muri EAC ndetse na Sadek, ariko n'ubwo ngo barimo bashakira igisubizo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko banashakira igisubizo ingabo za Sadek zari ziri mu maboko y'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma. Barimo bibaza ese zizataha gute, habamo amasezerano yo kugira ngo babashe gusana ikibuga, kugira ngo nibaramuka bagiye gutaha bazanyura ku kibuga cya Goma, ariko biza kurangira bikomwe mu nkokora n'abawazarendo. Nyuma yaho rero twabonye Sadek yohereza ibikoresho muri faze ya mbere binyura ku butaka bw'u Rwanda. Nyuma yaho tuza kubona faze ya kabiri, ndetse mu ibanga rikomeye cyane, aho abanyamakuru bimiriwe, abanyamakuru babujijwe gufotora, abanyamakuru bashubijwe inyuma kugira ngo bataza kuba bafotora izi ngabo zo muri ibi bihugu. Kandi koko nibyo, ni mu ibanga rikomeye, ariko uyu munsi tugeze mu isi ya digital, tugeze mu isi y'ikoranabuhanga. Umuntu aba afite smartphone, imodoka yamunyuraho akayifotora. Ni nk'uko murimo mubona aya mafoto aba yagiye afatwa n'amatelefoni, abantu bari mu ma etage ndetse n'ahandi. Nyuma yaho rero uyu mutwe wamaze koherereza ibikoresho muri faze eshatu zari zigiye zitandukanye kandi zikurikiranye. Uyu munsi rero abasirikare barenga 742 nabo baratashye mu modoka za Ritiko. Izi ni modoka za sosiyete itwara abagenzi mu gihugu cy'u Rwanda, zikaba zitabajwe kugira ngo zijye gutwara aba basirikare zibakura i Goma ndetse ziberekeza ku mupaka, cyangwa se niba ari ku kibuga cy'indege ntawabimenya, kuko barimo barataha mu ibanga rikomeye, barimo barataha mu buryo buhanitse cyane. Harimo umutekano ukomeye, aho polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikomeje kubabungabungira umutekano, bakaba barimo rero berekeza mu bihugu byabo. Aya makuru rero ni ikigaragaza ko Sadek noneho yamanitse amaboko, yatsinzwe ruhenu. Uyu munsi ikaba isubiye mu bihugu byayo, cyangwa se bakaba aba basirikare batashye. Iyi ni faze rero y'abasirikare 742 abasigaye muri Goma. Ntabwo tuzi umubare wabo, ariko ni ukuvuga ngo iyi niyo faze ya mbere ibaye, aho aba basirikare bashobora kuba batangiye noneho gutaha ku mugaragaro. Unyemerere duhinire hano, andi makuru turaza kuyareba mu makuru yacu ari imbere.